Ali shamushka. Hakuch mashkan. Imanaza mashikuna Ali shamushka kapaychi shumush rikuyman. Kay rikuypimi rikuripanchi shuk hatun kalpayta. Y chaypami charipanchi shuk kichwa masita. Paymi kapan Luis Pillajo. Pay mashika shuk Europa llaqtakunapimi llaqtata riqsichishpa shamuqun. Shinaka paytami rurak ripanchi shuk tapikunata. Mashi imanaza Ali shamushka kapay kay ñuqapa kanalman. Mashi yupachani kikinda kayachishkamanta kikinpa kanalman. Mashi kashna kalpaykunapaka mashna punchatata ministipanki yali misharishpa sakiringapa. Kay kalpaykunapaka ministinmi shu ashtaka punchakunata o shu killakunata ministin masi. Na yangata kalpana chukan shina chay misharikunapi kankapaka. Kay kalpaypika mashna kilómetros tata kalpakripanki Luis. Kaypika 11 kilómetros me kapa. Y kaypaka ministipan ashtaka puncha y semana kuna de preparación shina che ali misharishpa ali puestukunapi sakirikungapan mashi. Ya mashikuna kaypi micharipanchi Luis Pillajo tukuysata sakishpa shamuqun kamis takilluwan. Paymi kapan número 317. Kaykunapika ña ashtaka ministerishkami kan kay ña grupo separarishpa katinchi kay primeros kilómetros kunapi chayka ashtaka sumak importante mi kapan mashi. Shinaka rikushpa katijupashun. Kunankamanga kimsa purami ñawparishpa shamunaqun shukunataka washarman sakishpa hasta. Ña kinkuna shayashka kunanka shukiman kinkunaqun. Ña kaypika mashna kilómetros por hora kalpahunki Luis. Kaypika 16 kilómetros por hora me recupergani. Chaypi ña sintiparkani ña chakikuna ña saya horita ña cuerpo kunapish ña alipacha ña kuno yakta sintiparkani mashi. Ya mashikuna rikupajunchi ña kutin shuk mashikunatapas sakishpa hasta rihun. Nakatita ushanahun hasta. Kaypimi rikupanchi pimi yali preparación charipashka. Yangami hatun mishkuna kashka kaypi mashi Luisqa paypi pasawanga hasta mi wanachikun mishkunataqa. Chay pachakunapika kikinga imatata yuyajuparkanki. Ñuka yuyayka siempre mi kapashka primeramente ama leccionarishayashpa y segundo kay ladopi mishukunawan codo a codo durante su 10 minutos paykunawan rirkani codo a codo chayka paykunataka yalishayashpa siempre ñuka yuyaypika kashkani nashi chaypi kunanka kay ñankuna ña cambiarishpa katimun como urkuma shina chay kalpaykuenta karkani ninan subida ñan karka shina ashtaka mashikuna ta shina washama sakika shamurkani mashi pero shinapas kay ishkaykuna ñukata misharishpa katimunajurka pero ñukapa yuyayka siempre mi kapashka paykunata yalishayashpami pensashpa siempre shamujupashkani mashi. Kunan ñakuti kaypi ishkay masikunawan kaypi kani ñukapaka yunavis rivalkuna kan kaypi ishkay masikuna mayman kashpapas igual rinchi shinallata wakinpika pay asha segunukunawan mishawan mashi wakinpika ñuka ñakuti shinallata ñawpashpa sakirini shu 30 segundos wakinpika shuk minutowa sakini kay ishkay masikunata pero kay kamisitawan yanawarrikun chaypas shinallata ñukapa rivalllata kan mashi pero paypish kaypi rikuypika kunan ali preparación charin yarin nacho y ojalá shina chay ritmo wanchata ñawpama katishkayma mashi.
mashi kay kunambi iskay mashikuna washa masakirna kunawanga maykanta shukalka kunapika ñawpa masakiri pashankichi. Últimamente, Pai Machikunawa Tuparcane, su competencia te aparca hace 15 días. Chaipe, igual, Parparganchi, codo a codo, Shina, Kalpas, Shina, Caparganchi, Chaika, pero ya, Kai final, Kai meta Machayespaka, Niuka, Mishayespaka Parcane, 1 minuto 25 segundos más. Ya, y chaika kunanga, y más para hipiesca Samunahu Yapaki. Wakimbika, Shina Chay, na Chay. Nyangunazata kan cada competencia su nyangunata charimas y kaipika tiarka nyanga plano montaña shinasta rumi nyanguna rikupu pangina chumasi imasa nyanguna kan shina chaika cada atleta charinchi fuerzata sea planupa o bajadapa. Nyuka kanyakuten más velocidad kacharini planope y bajada. Y kaipi nyakute ishke mashikuna wasama kunanganya kiras pakatimu parka chaikuna kanyakuten montañapa yali alikan, o sea, cada persona diferente preparación da charinchi mashi. Nya kaipi charipanchi nyakutin mashikuna mashi Luis astawan paso kunata mira chispa hasta rijo. Nya recupajunchi kaypi nya África manda mashikunapas kaypi kashnaka recupaychi mashikuna paymi kapan mamadu ñanga kay mashika atletismupika ñunapas riksi tukushkami kapan shinapas masilizonga na paktakushkachu ñuka recupika mashiliska ali pacha preparación dami charipas kaypi nya recupangichi mashikuna mashiliska tukuyllatami washama sakishpa shamuju. Ñamiña wakincha kilómetro kuna faltajo mashikuna Luis tachikunchi astawan paso también rechispa ña rijo mashi Luis y más ata yachite yachanki más na kilómetro kuna chakta ña kalpaita ita shingapa Wakimbika churanmi anunciota cada kilómetros, pero ñuka relope marcane 11 kilómetros kai competencia kakarka chayka churakani 11 kilómetros ta chayka kai video pishikupika ñami kapanche 9 kilómetrope chaymandaka ña acelerana kapani porque ya quedan solamente 2 kilómetros chayka pasutaka hasta a lo máximo mira chispa katimuna kani mashi shinaka hakuchilla mashikuna ña mashi Luis chayamuta rikungapa.